A u nastavku našeg programa ćemo govoriti malo o cheerleadingu. S nama u studiju su Nikolina Čolak, sad ovo moram pročitati, predsjednica Hrvatskog cheerleading kluba Široki i njegova glavna trenerica, te glavna trenerica Hrvatskog cheerleading kluba Grude, Posušje i Ljubuški. Dobar ti dan. Dobar dan. I s nama je u studiju također Marija Vranješ, članica juniorske postave Širokoga Brijega. Dobar dan i tebi. Dobar dan. Marija će nam nešto kasnije izvesti jednu točku ovdje, ali prije toga ćemo malo govoriti o cheerleadingu. Pa evo, za početak našim gledateljima, Nikolina, molim te objasni što je to cheerleading. Cheerleading je akrobatski ples. To je američki nacionalni sport, već 116 godina postoji. U Bosni i Hercegovini tek 7 godina. To je najatraktivniji sport na svijetu i iza nogometa jedan od najmasovnijih sportova. To su one, ajmo reći, navijačice što vidimo u... Cheerleadersice. Da tako kažemo. Marija, evo, kad si ti počela trenirati cheerleading? Ja sam počela trenirati prije 3 godine. I evo, treniram još do sad i želim još nastaviti. Sviđa ti se to puno? Da, jako. Zbog čega? Kako si se odlučila? Pa zato što treniramo, zabavljamo se i putujemo dosta, a osvajamo. Evo, ovo je zapravo izvrstan uvod u moje sljedeće pitanje. Htio sam zapravo pitati što to toliko mladih cura privlači na cheerleading, ali evo Marija je zapravo dala jedan izvrstan početak u tvoj odgovor. Ja vas moram nadopuniti i dečkiju. I dečkiju? Da. Dobro. Cheerleading je jedini sport na svijetu gdje se ravnopravno natječu cure i dečki. Trenutno u Hercegovini prevladavaju cure većinom, ali imamo i dečke. Ali recimo kada izađemo na Europsko prvenstvo, vjerujem da samo Hercegovina ima toliko cura. Dakle, i dečki treniraju. Da. Dobro, evo ovdje smo kazali da će biti upisi na treninge cheerleadinga, da tako kažem. Gdje su upisi, ako se ne varam, diljem Hercegovine su sada u svim klubovima? Sad je nova sezona kreće i upisi su do kraja rujna. Naravno u Širokom Brijegu, Grudama, u Posušju, a od 25. rujna krećemo i u Ljubušku. I kako izgleda jedan cheerleading trening? Pa... Kazali smo malo prije nekoliko sati se to trenira, to je onako doista zahtjevno. Pa samo 40 minuta traje zagrijavanje i stezanje, onda tek koreografija. Ali zaista jedan zahtjevan sport, čini mi se. Pa zahtjevan, ali jako zanimljiv i atraktivan. Kako idu natjecanja? Kako se određuju nekakvi bodovi? Po kojim kriterijima se određuje tko je najbolji? Svake godine imamo državno prvenstvo. Prve 2 ekipe plasiraju se na europsko prvenstvo i onda na svjetsko prvenstvo i naravno svjetsko prvenstvo za reprezentacije. Svjetsko prvenstvo svake godine održava se u Americi na Floridi. Disneyland je glavni pokrovitelj cheerleading sporta, tako da 15 dana u Disneylandu u Orlandu. Super, zaista sjajno zvuči. To je jedan poziv curama da se priključe, i dečkima, da ne zaboravim, da se priključe cheerleadingu. Ako se ne varam, 7. cheerleading i cheer dance prvenstvo BiH se održava u ožujku 2017. godine i to u Posušju. U Posušju prvi put je prvenstvo u Posušju i sad trenutno traju velike pripreme, ne samo od dvorane, nego i svega okolo dvorane, jer treba dočekati preko 1000 navijačica i navijača iz Bosne i Hercegovine. Marija, putovanja su zaista zanimljiva, evo u Disneyland i tako dalje. Vidjela sam da dosta toga u svom cheerleadingu. Da, prvu godinu kad sam se upisala, išli smo u Francusku, Pariz i onda smo išli u 12. mjesecu. Prošle godine smo bili u Berlinu i sad početkom 7. mjeseca vratili smo se iz Beča. Jedan podatak, dakle 2 puta ste do sada bili u Americi. 2 puta. 2 puta u Orlandu na Floridi i Miami. I kako je to izgledalo? Ajme, predivno. Kada odete tamo, vjerujte mi, ne želite nazad. Tako, cheerleading je tamo nacionalni sport. I sad nama je prvi šok bio kada smo došli, svi živi žele s nama da se slikaju, autograme, a nama je to neobično. Sve televizije svjetske prenose prvenstvo. I žao nam je što televizije u Bosni i Hercegovini još ne prenose, ali preko interneta se može gledati. Onda cijela rodbina je gledala. Naravno, ali evo i ova je zapravo emisija jedan dobar početak malo većeg praćenja cheerleadinga u Bosni i Hercegovini. Kazali smo u BiH je taj sport prisutan 7 godina, dakle vrlo mlad.
Pa krenuo je 2009. godine otvaranjem Hrvatskog cheerleading kluba Široki. Naime, nogometni klub Široki je igrao utakmicu sa Hajdukom, a navijačice Hajduka s Palatine su viceprvakinje svijeta. I sad vidjeli smo to u Hajduku i htjeli smo probati, evo, uspjeli smo. I dosta velike uspjehe ste postigli. Nikolina, ti si svjetski licencirana cheerleading trenerica. Da. Kazala si mi malo prije, to je zahtjevno i skupo. Pa za naše mogućnosti u Bosni i Hercegovini jako je skupo. I teško je. Prije svega sve se na engleskom polaže i nema polaganja kod nas. Treba ići na fakultet za šport u Ljubljanu. Em što imamo predavanja, imamo i ispite na engleskom jeziku, i pismeni, i usmeni, i praktični. Nije jednostavno, ali Bože dragi, tko voli, zašto ne? I nema puno licenciranih? U Bosni i Hercegovini trenutno sam jedina. Ali pripremamo nekoliko sada djevojaka za polaganje iz Gruda, Širokog i Posušja, tako da evo. Spomenuli smo evo Široki, Grude, Posušje, Ljubuški. Sve to treniraš, kako uspiješ? Jedva. Raspored je bitan. Naime, svaki klub ima svoje asistente trenerske. Ja sam glavni trener. Teško je uskladiti, ali toliko je velik odaziv za cheerleading da jednostavno želim to. Čisto želim priuštiti svoj djeci koja žele trenirati. Recimo u Ljubuškom još nema, Ljubuškom tek kreće klub 25. rujna i telefon u Širokom Brijegu na upisima zove iz Ljubuškog, ljudi zovu pa kad ćete u Ljubuški, pa kad? Evo sad krećemo. Kazali smo da je to i zahtjevan sport, onda me zanima od koliko godina se curice i dečki upisuju na cheerleading? Čak od 3 godine. Od 3 godine je već natjecateljska disciplina, ali recimo, naravno, neko genetski može ranije, ima njih i od 2,5 godine. Gimnastika što se ranije počne, bolje ide. Ovdje sam dobio podatak da je na Europskom prvenstvu u Beču osvojena prva službena medalja za Bosnu i Hercegovinu otkako je cheerleading priznat kao sport u cijelom svijetu. Da. Mi smo dosta izlazili na europske turnire. Međutim, sada je cheerleading je 2013. godine priznat službeno kao sport i trenutno su u završnoj fazi pregovori oko ulaska na Olimpijske igre. Ove godine prvi put da je sve do jedna zemlja priznala cheerleading i Široki je osvojio medalju u disciplini junior i partner stunt. Marija Širić i Paul Filip Palac uzeli medalju, ovim putem ih pozdravljam. Predivno je bilo. Svi su mediji prenijeli uspjeha. Najveći nama bio šok tamo kad smo bili. Dobili smo pohvale sa svih strana i čak sad u 11. mjesecu očekujemo dolazak američkih trenera u Široki Brijeg. Oni kada su nas vidjeli na Europskom prvenstvu izrazili su želju za dolazak u Široki i vidjeti što to rade djeca koja, recimo, cheerleading u Bosni i Hercegovini nema uvjete. Snalazimo se kako znamo od strunjača do dvorane i njima je bilo zanimljivo i nepojmljivo vidjeti da djeca koja nemaju uvjete ravnopravno se bore sa djecom koja imaju uvjete. Da, to sam htio pitati. Koji su zapravo uvjeti da bi se trenirao cheerleading? Vidimo ovdje nekakve rekvizite, ali to naravno nije to samo. Ovo su pomponi. Oni su koriste najviše za cheer dance i za navijanje. Inače u našim koreografijama imamo dio koji moramo navijati i dio koji moramo izvesti akrobacije. A što se tiče uvjeta, potrebna nam je sportska dvorana sa velikom visinom. Više smo u zraku nego na podu, tako da i širina, strunjače. Kao što sam rekla, trenutno se snalazimo kako znamo, ali to nam ne smeta da gradimo uspjeh. Spomenuli smo evo treninge. Marija, zanima me što ti nekako priželjkuješ kada je u pitanju cheerleading, gdje ti onako želja otići? Pa ja bi voljela posjetiti Ameriku, jer svi pričaju da je tamo lijepo i mislim da će se i meni dopasti ako odem. Trenerice? Ja sam već išla. Ja sam već bila u Americi sa starijom grupom. Marija još treba godinu napuniti jer u Ameriku se tek može izaći sa 14 godina. Da, to me zanima kada su u pitanju te kategorije. Rekli smo da i oni od 3 godine mogu trenirati. Na državnom prvenstvu imamo mini kadete, kadete, juniore i seniore. Na europskom prvenstvu imamo samo juniore i seniore, a na svjetskom prvenstvu je reprezentacija i oni su od 14 pa nadalje.
Što je to iduće za što se pripremate? Pretpostavljam da je to ovo prvenstvo u ožujku 2017. u Posušju. Prvenstvo je u ožujku, a imamo sada u 10. mjesecu imamo državni kamp. Tu se više trenira, ali ima zabavnih igara između cheerleadersica, tako da i tu ima nagrada. Kakve su to nagrade? Kako se to odvija? Pa sva djeca zajedno koja se prijave iz Bosne i Hercegovine treniraju skupa i onda se međusobno natječu u onome što nauče na kampu. Već je preko 250 cheerleadersica prijavljeno. Kamp će se održati u Sarajevu i već nas ima previše prijavljeno, tako da morat ćemo tražiti drugu dvoranu. Spomenuli smo cheerleading u Hercegovini, ali u ostatku države kako stoje klubovi, postoji li ih još koliko? Najviše i u Hercegovini. Trenutno Bosna zaostaje. Najviše iz razloga što nema trenera. Mi smo ovdje nekako udružili se Grude, Široki, Posušje, Ljubuški, pa se držimo skupa i može. Ali recimo evo sad u Republici Srpskoj Gacko ima klub Nevesinje. Trenutno se otvara klub u Bileći i Banja Luki. A Mostar ima što se tiče Neretvanske županije, ali Sarajevo, Tuzla, Zenica još nema nitko. Nadam se da će uskoro netko, ali evo, dok ne izađe netko položi za trenera, ne možemo ništa očekivati. Ne možeš baš toliko putovati. Da, ne mogu. Dobro, postoje li nekakvi uzori u tom cheerleadingu, nekakve svjetske face, da tako kažem? Pa recimo Bill Clinton je bio navijač. Mnogo američkih predsjednika je prije svoje političke kampanje bilo u cheerleadingu. Čak i Hillary Clinton i Michelle Obama. Tako da svi su oni prošli. Naime, za cheerleading su velike sveučilišne stipendije. Jedne od najvećih i nama na svakom prvenstvu evropskom, a sada je već počeli na državnom, imamo skaute. Znači ako se pokažete kao talent, recimo najniža stipendija je oko 11.000 maraka, najniža. Možete li ju vi ostvariti? Jednu smo već ponudu dobili. Ajde, super. Marija, rekli smo da ćeš nam izvesti nešto u našoj emisiji, pa evo ja ti prepuštam ovaj plesni podij ili studijski podij da s tobom završimo i da pokažemo našim gledateljima u praksi što je to zapravo cheerleading. Izvoli. Zapljeskat ćemo Mariji. Cure, puno uspjeha vam želim u daljem radu, puno dobre zabave, dobroga plesa, dobroga cheerleadinga i cheer dansa. Jesam li dobro izgovorio? Hvala vam na ovom gostovanju. Hvala vama na pozivu.